Voini March ni riat kumsang ni somni pali zirtop ni ani a inzavain chibaile vekule ZORO meeting in Puke sabdanga anfak Bangladesh zofa titan damdoi hlan Nimin Khan ZORO General Headquarters Duhan ZORO office executive meeting anneya meeting a hian free movement regime FMR le border fencing chungchang soihoni in Home Minister Puke sabdanga anfaka Bangladesh zofa titan damdoi thanem tak anhlan ngal ZORO chuan free movement regime FMR India sarkar in hli atum le India sarkar in Burma le India in rina hung atum chu tha antilawa atul danang zela dodal ne se anti meeting chuan Mizoram State Legislative Assembly session ne mek chungchang soin central sarkar in free movement regime FMR ti top antum le Myanmar ne na in rina border fencing kalpui antum hi tha kan tilawa Tilaw turin kan nge na ni diklaw taktaka British sarkar in divide and rule policy mga zofa te min trendar hero rel na pakhat nuaya kan kun le theina turin ma min lak pui ZORO seti resolution an pasilomom kanti anti resolution pulu tu ZPM sarkara Home Minister Puke sabdanga chu ZORO chuan fakin an chuan thu an soye ZORO meeting a hian Bangladesh a zofa te tan damdoi thanem tak hlan ani a ZORO in Bangladesh zofa te damdoi apekhi ZORO advisor si chongkunga ex minister dorpui veng thar tu le faten an tho khomani a an chung ko chunga ZORO chuan lom thuan soya Bangladesh zofa te tan hian thuthlung thar Bible pali an hlan ngal bokani nula berilin rorel akai shruai Nimin ni sari thlathum kumsang ni somni pali ni nga ni assembly budget sessiona Beril vani sangi chu panel of chairman ani angin house rorel in khoma kai shwaya hetianga meichia in rorel kai shwa hi Mizorama athlen voi khatna nia shiatani meichia an la thut lo wangin p chairman kan ti mayenga tifu kan tamdon nge tifu lo kan tamdon na shiat lawati swal pal om point helai mun hi aza om wangin fiam thunan le hun khoral nan mangloila athange ti in speaker thutna alwa tir hian thuma asoye Aizol South Tribal to MLA Beril Vani sangi hi house rorel inkhom nei meka soihona le zona le chana huna po achwanom berte zinga atang meka abiale Mizoram mi puititan zona po zot nual to ani Congress in Lok Sabha in thanma nge in party te summu na puanzar andu Supreme Court thlop Nimin Khan Mizoram Pradesh Youth Congress Committee le mahila te chuan State Bank of India main branch kota Supreme Court in Electoral bond details March ni rukma nge ya election commission hena pechuak turati SBI in dolova po se adil andulo na lantir na annei he huna hian MP YCC President Lalton liana chuan India ram hi democracy ani nangin party ten anma ni inen kolnan le ram ayowa thil anti nante an campaign nante sum an mamo thewa membership fee an khonte hi an sumnar ani berthin BJP anon sarkar khan company hovin direct in party a sum pelovin bank atringin electoral bond an lei theinan dan tharan siama he dan thara yan BJP hi electoral bond dong member ani a Party donation za sumnga pali hi BJP donani a andan siam khan hitia political party te puisadon hi RTI mangin azo theilawa mepuin party sumdin munan chat achulan tilawani ati Supreme Court thutluk na thara chuan State Bank of India hian party te sumhu dan donation March ni rukum sang ni somni pali main election commissiona athe lu turani ti ani a heian ram inven himnalama pona satakin ngong anei donani ati heian mitam tak atilomin abik takin RTI ngai sang tu te atilomani BJP sarkar hian SBI ho tu te chu party te sumhu dan election commissiona an thelu huntur juni somthum kumsang ni somni pali thlenga potsei turin an nge na SBI chuan Supreme Court a an hun po se an dila tun Lok Sabha hi juni soma atop dona hetiang ani chuan MP in thanpui zoa SBI hian Supreme Court a party te donation mu dan hi an thelu don ti na ni a Khovela party house ber BJP te sumhu dan hi MP in thanma in India ram mi puiti hian an tridon lo ti na ni lalton liana chuan Supreme Court of India in Modi sarkar black money conversion
scheme electoral bonds to constitution kalle RTI kalle dan kaltia soin alo nol to a SBI point donors detail March ni ruka athe lutman turin alo ti to a heti la hian BJP ti hlok na tel na satna ber donors singli sangli zali somthum pali automated data relo te chung la ka ti fel mai the ni si thali chunga chin fel anya the diklawa tha kan ti lawani ati Congress chuan electoral bonds hi langtlang lo Democratic lo le party dang te ti niama BJP te chung nungbi ka siam tumna Prime Minister Modi a crony capitalist te thupna na man ani Lok Sabha in than ma nge ya chungmi te mi puisha da pho chwa chu Supreme Court nge in khwale tuite rights ani ati hi an thlop tlatani ati bok Chief Minister in opposition te achau Chief Minister Pulal du Omachuan Kumin January ni Riat Khan ZPM chungin khoma Delhi zin report le thil sang asoya atlang komna opposition party zongjong te chu chona thiang limin chawadu tho soya Pulal du Omachuan mi pui be se an phak theinan an party mi te chu mi pui te kongdika shruai tu ni tura cha in ruling party thatak le enton tak ni turin afuya an na tho po thaturani ati minister te le MLA te sarkar lam le party lam mi te po thei top chwa turina cha bokani an sarkar chuan sarkar ma sa na tho that chu an chunzom zel tur thu te an lo tho that wak lo thlenga mai mi ching chunga an chunzom mek awm thu te thlengin asoyani kha kan Chief Minister chuan sarkar na an channu loka Punitin Gadkari Central Minister Ministry of Road Transport and Highways MORT changtunen anin biak thu te asoya Central Minister chuan CM chu kanrama kong laina achia thu te kan tho chaklo thu te poisa kan man muan thu te chu shilin na takin aron norti te soibok CM chuan Central Minister lung oilo na thu chu apom thu le Central Minister nena chuan sarkar ma sa minga thupa a choi thu le ngai dama dil sak thu thlengin asoyeni chuti ruale ro chuan kan CM chuan a sarkar thar chuan Union Minister Duha'n nga na an tho tur thu te an na tho a chief minister nga lo te tur te a kai shwai sarkar chu an danglam tur thu te kum khat chunga an na tho lo en tura atiam ti te soiboka CM chuan na chakzo ka tho na tura an mamo sumandil te chu pechuak turin adil ngala atuka Aizawl Eastern bypass road leina tur sarkar ma sain ma alo lak to na chu alo sangson ngal thu soibokani Pulal du oma thu soitlem te kan tarla na changle Central Minister a dorna changa lo lang chu kanrama mason na tho hi athatok lo le ti hiani hunma salama NHIDCL na thoktu te kan lo vilpui lo wanga na sataka kanram ngo ansua samte mitam takram anti chia thu chanchin bua lo lang te kha Central Minister thu soi hian aron nem ngetani Central Minister mewin kan na tho that lo thu kan CM lo shila thupa choile ngaidam dil ngai hial hi aza thlakin athang tlom thlak lia sarkar thara chuan hetiang hi thleng non lul to su se ramin mangai na tak tak tel lawa somle pai woman ha tho tamlu tuk hi kanram than mo bok ani rei to hle mai rin omna ne na I thok tran tong u Central atanga ma so na tur poisa kan don hi dikta ka man ni se atlem lo thu hi soi ani fo thin molmang dewin han soila ko sang te poisa man ang hian kan poisa mu te hian na to taka man ni thin se na tho atha so tanga kan leiba te po hi atlem pha nge yang Indu sakna diklo wanga athok tu tur dik tak nilovin na an tho thinte nashal chon tamlutuk an soi fo thinte hi achan langsar zwalani ang kan sarkar thar hian heng zongjong tire tur hian ma hanla se chuchin mipuin an be se le ro relna an kuta an pek chan po ani e kan be se anga na an tho theina an mipuite poin sarkar toyo ma fin chwa hi kan ti turani ang kan CM in an party meeting hena ruling party thale mani omna veng chewa mi puite kong di ko mu tu ni tura acha kha apoimo le mai zebna kemo hunkal to lama khan mi puin kan nin em thin chu ruling party mi in luling te contract na chu hel tak tak te sarkar na thokte son tura voting te kha an ni fowa an party mai te bal tu an ni thin kalphung thar sarkara chuan party mi te hian sarkar na in chan shereng ula na thok tur le transfer thuwa ti hian lo man hlel ngal ngot su ram luizia in kalsan turani ti kha shereng ang cheu kanram siam thatur hian manin hai vur thiang lova ringtu te kan ni anga
pathian ram le afel na kanzon masak tak tak ngat chuan mal som na le hausak na thlengin kan ta ni ti hirin ngam turaniang hausa deuh te phe hi chu lawin sum deuh sela sarkar thar hian ri theilam ho hian ma han la tam te se hi Christian ram ro rel tu te changa kan be sei fo thin kan be sei ang la thleng lo te zinga mi ni in alange chona thiang hlim chu tun malama political party te kum thar office honnia party shwai tu chen khat thu soi thin chu party dang soi chiat na ni fo thina kumin CM in party office a thu soi masak ber chu athlu ka dang ta dai mai ni ati tak mel le poina lang pathian ram le afel na zon masakte chakna le thilti theina aya pathian tharau puimo jok na thute thorim na manga lo thlin na te ni kha kalphung thar ani zel ome athu soitlang komna khan opposition party zongjong te chu chawna thiang lima chaw adu thu soya kumnga loral le huna ZPM party sarkar na let thei tur khopama la turin opposition party zongjong te inbua sei turin asomani kha thil thatia in elila kenia ya in tho that zoka mi puin andu cheu chuan in ting mayang chutiang nilawa to nanga kalphung luya in kalzel chuan ZPM hi min ne ngai to lawang ati ni ZPM sarkar hian kanrama bung thar akaya opposition party zongjong po heian beng har se du tho soya Kaushan siam thatna protestan in an thoka Kaushan local dikta angkhan ZPM sarkar bung thar kai me ka hian opposition party te po lo tel ve a thil thati konga in el turina somani system tha chuan tu po lo sarkar se ramro rel na athat zel to tur thu soin party tin te chu thil thati konga tan la theu tura asom na hi chawna thiang hlim chuani kan CM chawna thiang hlim sha ta nuam hle maya thil tha ti tura siam ring tu ti tan phei chuan he chawna hi chan ngei tur ni in alang party bill ril ru hi da thain kan ram ta na ni ti shereng chungin kan CM chawna ang hian party tin te hi thil thati konga hanin el theula ma kan son mayang kan sarkar thar hian ro rel na dik taka kalpuya tum thu hi asoingun hle maya ro rel na an chang tabuka thil ti in hanlan tir te se thu hi ti sa chan thin lo wanga kan ram din mun chu tun kan hai lo kha khovel thang zela hian kan politician te hian kalsan tur le in siam thatna tur tam tak in nei ti in sha ta tha ang ram mangai na hi asoya soi atok lawa mi puita na in pek na tak tak nen thil tia alang turani e hlal chhuan liana Myanmar chanchin thar lor khom Kolin town sipa chuan kanthar village ra PDF le junta sipai za somni omna sipai rualin kara twal chungin dona choni thuma azoni na oma thu kan lak nei na tarlan dan chuan junta member pathuman thia boyne hi ala chun zom zelani Ministry of Defense NUG chinchia danin Burma Liberation Democratic Front BLDF in NUG chain of command an zuidona sipai project milin na an thok bukang Sagain region chuan Revolution Force te chuan mungzua Junta Northwest Military Headquarters sa rocket an kaplut Junta sipai te chuan kani town le Minko village a wat pathum na chu thona mangin pound zanga zetarit bom an thlaka thukan lang nei na tarlan danin twal chungmi pakhatin nunna achana midang panin liaman twara in pariata kangbok Sagain region Tazi township a chuan junta warthaw episode 3 troops te chu Kanbalu township a ankirle na konga bian ni a People's Liberation Front chinchia danin junta member pani anthiani in Mabin township a nimin khan let's never get back in this revolution ti mingpuin sipai dictatorship doda na kongzo an huai hot nimin khan Palong State Liberation Front ta ang National Liberation Army chuan twal chungin real bol na athat chauze lawangin an thunun na hnuaya khopui pasaria curfew chu an hnu kirti an puang Interim Executive Council of Karenni State IEC chuan Loiko University a Rector le Deputy Rector telin sarkar na thok panga chu lungin atan tir le poisa choi tir an ni Southern San State pa o area chuan junta sipai te chuan twal chungin dona omlovin ral thuam ri tak tak le ron mangin be puyan thaka pa o National Liberation Army soidanin junta sipai te hian thole ni khan drone mangin si sai khopui hi voi zavel an be ani sipai junta chuan Northern San State Three Brotherhood of Northern Alliance thunun na hnuaya khopui pathum te chu sipai dan apuanga
alliance chuan in ka hai thutlung siama harsatna athlendon ti soin mipuitan po hlom takani tur thua soye junta Central Trade Committee Chair Major General Miatun O chuan hun bituk chunga export income pelo company telaka dananga action lak ani tur thua soye Junta Minister of Transportation and Communication Soidanin Yangon le Mandalaya fuel door zathum chuanga software an siam to a heian fuel la umzat le anman atar lang theya ton tha tang hian ani Junta Union Election Commission chuan political parties registration bylaw siam thatna chu ati chuak Chainarin chan chungin sipai junta chuan alliance in khopuile hmuna lua te chu sipai dan martial law apuanga inka hai thutlung chu ngai tha ani nodan alliance chuan mipuitana thilti emo vo emo angin an ngaya sipai junta rin na an hlau mai thea engtik lai puin indau na hia chuak theibok KIA ningani khan Kachin state a Wangmo township a pro regime militia leader an kaplum Lizu National Development Party Chairman le Ethnic Lizu Militia Leader U Suimin chu ningani khan militia member tenen an motor an chuan line ka hlum ani ningani khan KIA chuan junta outpost tam tak an beya laiza kho headquarters le state capital atanga melza somnia la michina le bam khwa thlengin an thu chuakani resistance force te soidanin Myanmar junta force te chuan sagaina kolin khwa an ha zo vek chep nuin airstrike nen a committee an la bei chewani airstrike wanghian building som thuma chia a march ni ne tangani level thleng an be ani nikum November ni rukhan People Defence Force PDF le Kachin Independence Army KIA ten kolin an la a February ni som pani khan ni som an be nuin regime in an la let le ani junta hovin kolin khwa anti chezo trep to a akho che velan rokle me ka resistance force tenen anin do mek bok march ni ni khan junta sipai za somni vele an tho pui piu so tri militia ten kolin township chaklam an roka kolin district PDF le People Defence Team PDF tenen anin do clinic school building panile in pangalai airstrike in march ni thum khan antichia a resistance fighter pani anin liam march nili khan junta bumthlak wangin building achia a in tam tak achebok atok loka junta sipai hovin anzan ria na chautan khwa in pathum an hal ngal engtik lai pon in rin ringangai junta sipai ten in tin rokin an hal zel mai si a kan theitopin kan dole turani Colin Township PDT in ati Resistance Force 10 kanthar khwa a junta sipai ruang pathum le silai te anchar thochani tlai khan resistance group 10 junta outpost an beya darkar thum anin beani nilai ni khan junta troops te chuan Colin Township a chauphatu lam an pan pa in ku khwa an rok lir thei sangkhat zanga vele driver singkhat sanga vele zinmi te chu February ni somni pasari tang to khan chautan khobula suibu mitsina konga tanti ranni a nilai ni khan junta ho an kyan ta kawangin kong hon le chawani anti cargo truck driver pakhat chuan car khat ai re kan ta nuwa kan chuak theive chawani junta le PDF te indona wangin kong andang ringota phone le internet kan nei lo wangin tuma an be thei si lo PDF 10 cho an lo semzeu zawa konga mutmu kan to anga ngai phani ati march ni khata regime hovin nga chi rain khwa an be na mi pathum thatin ruang an pai building an hmu piang an te sia a khwa an rokan halzel mai si a regime chuan kolina tuma an thalo thole in an halo thon soitlata in pochia nani anti khomi te chuan kolin khosomni panga vel regime in an hal to thuan soi junta ho wangin mi singthum vel pem to in khosom thum vel chwa san ani to Justice for Myanmar soidanin Asian chuan Myanmar junta chu Russia le antwal thana le thilrap tlak takti te aphalsak Asian hian junta hi Myanmar sarkar anga enin Myanmar le Russia regime te inkara support thale ti in zirchiang mi ten an soye mipui sarkar atangin military regime in rorel na achu saknuwa Asian in anmani le Russia inkar thoti fel to tan arwat duwa he thil hian kumsang ni somni pasari thleng ao anga Myanmar military junta chuan Asian le Russia inkara boy puanga an meeting na co-chair sakin an inkar thatzel na na thokonga khovel puma
promotion nei na tura te junta chuan ASEAN a pholang to don ani mei kumsang ni somni pathum UN report atang chuan Russia in February ni khat kumsang ni somni pakhat atang to khan junta ne na US million zali paruk horal thuam alo peto ani junta boss min online na le Russian deputy foreign minister Andriy Rukenko tisu thamasa khan ni pidoa defense le security le anin zom thatna zel torin anin muani anin biana chuan Russia in Myanmar a remna lom theinan junta ne na nuclear technology pek atum thua soi junta regional role ape khian ASEAN chuan junta le Russia te chu engkima inpui ton tur anlo ni to donani Justice of Myanmar in ati regime number 2 te hian in dona lama mishing nun na an uilo emema an that boy boya boman uilova pong swal soisak airstrike te antina sa chin Justice of Myanmar soidanin ASEAN in Myanmar junta ti chak atum na hian khovel pumdan anhola remna kong alabawa Myanmar mi te kumthum chungzet junta dole ta ho tu te amulo derani ati kumsang ni somni pathum khan European Union chuan ASEAN nen ain kar thua an coordinator atan junta anlo nar to a Myanmar sarkar anga angai velo wangani kumsang ni somni pakhata changa kumthum chung khan junta chu China le ASEAN tan coordinator aloni ring to ani UN Security Council permanent member ani angin China le Russia ten an thu in an thuzia to te an potlai thei ani rights group ten junta conscription donan Security Council an ko cham chi ve bok YMA in saksak Kechum branch YMA chuan an huam chunga mei thai chung ko pakhat chene in to chu tun thotan ni tang khan na tlangin an saksak thudon danin chene in an saksak mei thai hi achia to wang le sakthata trol to wangin in sakna tur thing zai tho khomin asam type in adung fit somni pali le awang fit som pakwa zawin saksak ani a tungkar tho tan ne tang khan an brancha section pali ten achokan hatlang nein in sakna hi an thok in sakme ki achong to rangwa chu bial to MLA lalmuan pu punte chuan atum sak tur thole abang tur tile chu keitum visin antum sak thu Kechum branch YMA te swan soin na tlang thing puilum na turpo Kechuma custom department na thokten antum sak thuan soi sha thei china tun tum hi Kechum branch YMA ten azona kumnga chong mi harsa in an sakna ni to a kumsang ni somni atang khan kumtin na thlangin in hi an la sak zia ani khati zong kha tun tumata na kan han ti chwale thei ti chuni e